Prvenstveno, hvala vam puno, kao što sam rekao po 100 put, da ste uopće pristali. To mi puno stvarno znači. I eto, dobrodošli u večernji podcast, jel? Iako nismo ovdje, ali smo na vezi preko... Bolje vas našli. Da. Evo ovako, pa kako je ova situacija i tako nekako sve pitan, ovo pitanje, kako vi provodite dane uz ovu situaciju, uz ovu koronu? Pa još sad bi se nešto odužilo. Prvo mi je bio kao neki godišnji, super. Da. Budem s djecom, s porodicom, žena, ja svi zajedno, redovni obroci, redovno sve. Društvene igre, sve ono što nismo, što nemaš vremena inače svaki dan, što je bilo rezervisano za eventualno vikende, pa smo tako provodili vreme. Čistili kuću, strah od zaraze, znaš, kožu gulili s ruku, ali sad mi se nešto odužilo, sad mi je već dobro, sad se već ovdje, nazire se, nije kraj, ali popuštili te mjere, pa je lakše. Da. Ali mislio sam da ću čitati, kao, spremio sam ja bio plan i sve, ali nešto nisam mogao, bilo mi je teško. Tako da, ali okej, znači, prolazi. Sve prolazi vrijeme. Kako ste izdržali ova 3 dana, koliko je bilo u izolaciji? Pa ovaj vikend je bilo, prošli vikend je bio taj dugi policijski čas. Su nam nešto se smilovali, pa su nas pustili. Od subote smo mogli da normalno. Da. Kako je čudno to, mislim. Niste baš puno doživjeli toga u životu. Pa da, svašta smo doživjeli. Svašta ste prošli, da. Od 99. do 90. Da. Neko je, kako bi ti rekao, čudno je u stanu, ajde imam dosta i prijatelja što imaju kuće, pa im mogu da izađu u dvorište. U stanu je baš onako psihosfera. Šta vi mislite o toj situaciji? Da li je to nekako malo previše napuhano ili je to... Mislim, mediji inače sve napušu previše. Da. Ali, ne znam, mene je šizofreno nekako. Kao grip je, ali je mnogo opasniji. Da. Ne umire većina, ali puno ljudi umre. Sve je nekako, sve mi je nekako te informacije oprečne. Ali opasno je da je situacija, jedina mi je zdrava logika da će se, ako se manje imamo kontakata, to će se sporije širiti. Sve ovo drugo, van toga u moju glavu, teško. I onda sam shvatio, držimo se toga i gotovo. Znači, ovdje se dosta govori, naši stari, bake, deke, ne znam, moramo ih sačuvati, a malo se govori o dijabetičarima, smo ljudima koji imaju neke hronične bolesti, a koji mogu, tako da ne znam, potpuno mi je čudno. I još da ne govorim sa tim lažnim vestima, društvenim mrežama. Da, kod vas toga ima. Ima društvenim mrežama pa gledaš, znaš. Da. Jel vatate inspiraciju od toga svega ili za tekstove? Pa hvatamo, mislim, ja sam nešto utanja, moram da priznam. Aha. Sada ovdje su Mlađa i Ćira i Dimitrije su više, kako bi rekao, povukli za vreme ove korone, tako da mi imamo u šteku, nismo snimili, ali jedno 25 skečeva, tako da ima, evo ja danas nešto sam kao seo da napišem, pa vidjet ćemo kako će biti. Nešto će ispasti. Da. Pa, evo da nećemo više puno o toj situaciji, dosta nam je ovako ove situacije. Dosta. Vaše odrastanje u biti, vi ste, što kaže Dimitrije, to jest Đorđe u seriji Pravi dođoš. Jesam, da. Vaše odrastanje je bilo u biti u Rijeci. Da, ja sam rođen u Rijeci i odrastao do rata. Stvari mi do kraja 92. skoro smo bili u Rijeci. Do kraja 92. Kako je bilo odrasti u Dalmaciji praktički? Kvarneru? Pazi šta pričaš. Da me ovi moji... Ovdje mi se neki naljuti. Da. Pa lijepo, mislim, do tih, 90-ih je stvarno, mislim, jedno divno, bezbrižno djetinjstvo u Rijeci i danas mi je to kao, sjećam se svega lijepog, i Rijeka je lijep grad i ostao mi je onako lijepo je uspomen. I danas je. Tako da, znaš, nekako je ta
Kogo znam da to u Hrvatskoj je teško, tu Jugoslaviju. Nekako mislim da je moje mišljenje da je taj život tada bio ipak nekako bezbrižniji, lakši mnogima nego što je danas u ovo moderno doba. Da. Tako da do tih dešavanja 90-ih sve super. Poslije sranje. Poslije je počelo pušketanje. Pa da, znaš. Dobro, iskreno, Rijeku je nekako na svu sreću malo to i zaobišlo sve. Danas je Riječka nekako multietnički grad. Jeste, i Rijeka ima taj duh neki kosmopolitski i zaista je multietnička, nisu samo to Srbi i Hrvati, i bilo i Mađara i ne znam. Bosanaca. Tako da nekako i danas ona ima taj neki duh. Kako je kažem, liberalan ili ne znam, nemam pojma šta je dobar izraz. Evo da na današnji dan, baš kao što smo spomenuli prije, umro i najveći sin naših narodnosti. Drug Tito. Drug Tito, znači vežu vas dobre u biti uspomene na Tita. Mislim, Tita imali ste 4 godine, ja mislim, ako se ne vara kad je umro. Ali... je bio mi rođendan. To me ne veže dobre uspomene. Su plakali pola gostiju, toga se sjeća, ja nisam znao zašto. Tako da mi je Tito malo... Poljuljao, dobili ste neke... Da. Traume. Patao to, ali poslije sam skontao. 90 neke. Da. Poslije ste naravno otišli u Novi Sad. Jeste umar u Novi Sad? Dakle, imali sreće da možemo da menjamo stan. Aha. To je što su se zalagali nekad Tuđman i Milošević da bude humano preseljenje. Aha. Pa mi smo ti bili, doduše ne kao. Da. I pa tako smo završili u Novom Sadu. I kako je bilo doći sa 14-15 godina i iz nekog grada koji si odrastao, koji si proživio svoje djetinjstvo praktički, ali doći u neki Novi Sad koji možda prvi put u životu došao? Čudno i teško. Mislim, svako ko je tako na taj način menjao sredinu, mu je bilo teško. A ja kažem, mi smo još bili jedni od tih retkih srećnika koji su mogli da zamene, pa smo imali svoj stan nego tad su već bili na 1000 izbjeglica širom bivše Jugoslavije. Svi ti ljudi dele sličnu uspomenu. Mislim, to je, ne znam šta je sutra, ne znam šta je. Ali ja mislim, to su više, moji roditelji su bili neka ta buffer zona, da kažem. Mene je bilo teško jer sam kao napustio drugare. Da. I to su one godine kad misliš to će biti do kraja života. Što je, uvek se ispostavlja da nije tako. Da, nažalost. I ti prvih 6 meseci, 7 mi je bilo baš teško. Još nisam ni znao nikog i onda... Ali znaš kako to ide, poslije čovjek je životinja, navikneš se na sve i polako kreneš. I stvarno mi je Novi Sad, moj grad. Smatram da imam veliki ljubav, veliki sam lokal patriota. Začepite uši u Rijeci. Ali Rijeka me sad kao uspomena. Da. Pa i to je, imam i prijatelje tamo, imam i rodbine, ja u Rijeci imam. I odlazio sam to kad je moglo da se ode, poslije rata, a onda sam i odlazio, tako da, ali mi je Novi Sad dom sad. Sad vam je to dom. Da. Ja sam negdje čuo da ti, možemo na ti, tako, ti, Dejan, to jest Boškić, ovi koji ne znaju, i Dimitrije, to jest Čvarko, živite negdje tu sve u blizini. Pa to je bilo do skora, onda se Dime se preselio, ne tako daleko, malo dalje, preko Dunava samo. Aha. Ali bili smo svi u istoj ulici do skora. Aha, i kako je to izgledalo? Dobro, mislim, super. Malo vam je ovako povrst. Mi odrastao tu u tom dijelu grada gde sad Dejan i ja živimo. Aha. Mogu sreće, on je ultra lokalan, a ja sam dođeš iz daleka, a Čire dođeš iz drugog dijela grada.
Aha, aha. Znači, di god da ste dođete, vi ste opet dođeš na neki Pa način. da, Ne možete to, Na ovim prostorima svi dođeš. Na kraju. Pošto ja znam da sve ovi koji su izbjegli od davde, od 95. ili vi 92. Zvali su Bosanci. Ali vi niste Bosanac. Nisam. Sad se referira na vašu ovu seriju Državni posao. Vas zovu svi u dovoljnim komentarima Bosanac, Dragan, bla, bla, bla. I mi koji gledamo odavde i koji znamo ljude iz nekadašnje takozvane krajine, svi vas smatramo svojim. Jer to su te priče. Ja sam taj. Vi ste taj. Odabrani. Da, originalno sam taj, Lika Dalmacija. To je moje porijeklo. Ali je pa ovdje verovatno i zbog tih kolonizacija i svega, onda je i pre 95. prvi taj talas izbjeglica veći je bio iz Bosne u stvari. I čim kreneš i Ekavicu, prvo si Bosanac. Ali nama je bilo na umu da taj Torbica bude krajišnik, zaista. Nebitno da li je Hrvatska krajina ili Bosanska, koji ide. Da. Ali tako se zalomilo, ali ja zasolim sa, ne znam, Tric Spiro iz Dalmacije. Da. Pa sva ta imena mjesta koja govoriš u seriji, kao Karin, kao Obrovac, Benkovac, pa onda opet imamo pravi fudbal. Velebit, se zove kako se zove? Da, iz Benkovca. NK Velebit. NK Velebit iz Benkovca. Sve su to koga me god pokaže ovdje, a da ne zna vas, otkud zna sva ta mjesta. A šta, ja sam tu provodio raspuste, mislim. Da. Delom u Lici, delom u Dalmaciji. I po tati sam Dalmatinac, tako da. Aha. Ja sam se vadio dobro kad sam u Dalmaciji, govorim da nisam Ličanin, pa prođem dobro, Dalmatinac, pa dobijem bajama i pršuta i toga. A u Lici sam govorio da sam Likota, tako da. Ona bi da sira i tako. Da. Ličke base. Tako da ja znam ta mjesta, mislim, znam ih lično sam. Da. Ličke base, vruće varenike. Pa da, to je to. Da, znaš ko to pjeva? Ne znam. Poslije ću ti pokazati da ubaciš u seriju. Ovako, vraćamo se na školovanje malo tvoje. Dobro. Završio si praktički srednju školu si završio skoro u Rijeci, tako? U Rijeci prvo polugodište drugog srednje sam. Da. I onda si se prebacio, tamo pretpostavljam, tamo si završio srednju školu, ovo je ostalo što ti je ostalo. Pa si poslije otišao na filozofski fakultet. Da. Tamo si odabrao engleski, ako se ne varam. Ne, istoriju. Istoriju. Da, dobro, povijest, da. I zašto povijest? Pa meni je prva želja bila, kad sam bio klinac, da budem arheolog kao. Mm-hmm. Najviše zbog Indiana Jonesa, ja sam tako doživljavao taj posao. I stvarno sam teo, to mi bilo zanimljivo nešto. Ali onda je to nešto bilo, to su bile 90. sankcije, inflacije. I studiralo se u Beogradu, u Novom Sadu nije bilo arheologije, ne meni sad. I nešto je jako malo primalo. I onda mi sljedeća prva stvar bila istorija i to sam upisao. A i ovi prostori su opterećeni istorijom, pa sam i ja bio, to mi je bio jedan od motiva, kao istjeraću neke istine koje su. Da. Ovdje je jako teško istjerati dan danas. I zato sam se odlučio na to. A engleski sam naučio brzo, polagao sam te neke Cambridge ispite i radio sam kao po tim privatnim školama jezika, kao predavao engleski. To mi je bio za džeparac. Da. I dugo sam to radio. Na kraju sam više to radio nego sam bio profesor istorije. Nisam nikad. Bio sam 3 mjeseca u gimnaziji. Jeli? I kako je bilo iskustvo? I to je to. Kako ti je iskustvo biti profesor? Pa ja sam hteo da budem profesor. Da nije se desilo ovo, vjerovatno bi negdje grebao da budem profesor. Ali, pošto ja ne znam kako u Hrvatskoj, kod nas treba veza i dalje. Ne, kod nas ne treba. Za većinu državnih poslova, tako da sam odlučio da ne čekam to, nego sam se bavio raznim stvarima. Pa znači to je biti
uvijek bilo tvoja želja na neki način. Jeste, Da. to Nisi prva se- želja bila. Da, nisi se nikad mislio baviti ovakvim nečim što se sad baviš, po čemu te poznam u biti. Nisam razmišljao o ovakvoj karijeri nekoj, kao, to je, uvijek sam volio da se sprdačim i ne znam, i ja sam s tim klincima po tim školama imao neke kao dramske sekcije, Mhm. ali nije mi bilo na kraj pameti ovako nešto. To se desilo spontano igrom slučaja. Da. Isto tako što nisam htio da čekam posao u školi, pa je bio neki konkurs na Radio Televiziji Vojvodine i prijavio se tu i drugar mi je pomogao i onda i tu sam se upoznao Dejana, bili smo isto u toj redakciji i onda smo počeli da radimo te neke priloge zabavne, kao novinarske. Da. A smo neku emisiju, ali smo shvatili da smo mi loši intervjueri, da nismo neki i počeli da pravimo skečeve, a Dimitrij je već radio u sportskoj redakciji. Aha. I mi smo se znali iz viđenja, tu smo bili komšije, i onda sam ga pitao, je li bi on to s nama, a tako smo. Tako je krenulo. Da, tako je. Znači, Dimitrij u biti i prije se bavio ozbiljnim pravim fudbalom. Jeste, on je u tom smislu, čak i medijskom, da kažem, daleko, više se bavio nego Dejan i ja pre nas, ali više pored toga što je bio sportski novinar na RTV-u, radio za onaj CKM, pisao neke funny tekstove, dobre, to ko nađe, super su ti tekstovi. Prevodili su Alan Forda, prilagođavali stvari, prevod Mlađa. Mlađa nam je 4. član koji se ne vidi scenarista. Tako da, dobro se poklopilo sve. I dobre energije, i evo već koliko je to sad 12 godina da mi radimo da smo super. To je samo državni posao, je tako? Državni posao 8, a ta noćna smena i... Da. Da, počelo je sa noćnom smenom, je tako? Da, to je počelo. To ste se kao ajmo nešto napraviti, jel? Skupili i... To je bila prva emisija kao noćni program, da bude kao mi imamo goste i između su neki prilozi. I onda smo za te priloge zamijenili skečevima, a onda smo i goste izbacili. Su ostali samo skečevi. Dejan mi je rekao da ste se bavili emisijom Opštenje. Jeste. To je bilo... Pojasni da ne ispadne krivo. A? Pojasni da ne ispadne krivo. A Opštenje je trebalo da bude, stvari i bilo je, napravili smo jedan deo tih emisija, kao specijalno izdanje te noćne smene koje se bavi najsiromašnijim opštinama u Vojvodini. I to na taj način da imamo goste koji nešto pričaju o legendama lokalnim, a mi to kroz skečeve na neki humorističan način prezentujemo, ne znam kako da kažem. I zato se zvala Opštenje, zbog opština. Da, opštenje, da. Šta misliš, fali takvih danas emisija kao Opštenje, recimo? To je ipak bilo neka na način edukativna emisija, je li? Ja mislim da što fali na ovim našim, sad, verujem da su slični mediji u Hrvatskoj. Mislim, manje ih je, ovdje je veliki broj tih nacionalnih frekvencija i to, ali generalno ako... Ne gledam, pre sam gledao i Hrti, novu zabavu. Sad mi nešto ne gledam ni domaće televizije, još više to vidim na nekim portali, Indeks pogledam ili... I Novosti, portal Novosti. I to čitam. Ali čini mi se da je, što se tiče ovog našeg nekog kratkog humorističkog forme, da mi nemamo konkurenciju uopšte, da je igrana emisija, da je... To ne postoji uopšte. I se tu, pogotovo mi, se dičimo da smo duhoviti i to, ali to često naši TV kanali ili čak i ovi sad poplava youtubera i svega internet kanali ne odražavaju baš tu sliku. Mislim da nema mnogo kvalitetnog humora. Da. Jedino što je, bar ovde kod nas, je plodno tlo za satiru, pogotovo političku, i mi imamo super Kesić i Ivanović i ne znam, mnogi od njih se bave. Ja bih voleo
da nema toliko mesa za to, ali eto. Ali ima dosta, ali. Da, pričao sam baš danas video sa Domagojem Zovkom iz Prime Time-a, inače News Bar Prime Time. Da. Za News Bar znam. Da, oni su prešli s News Bara na Prime Time, on i Borna Sor. Rekli su da, spomenuo sam vašu emisiju, seriju u biti, ne emisiju, on je rekao da toga uopće nema kod nas, kao što nema, a i što se tiče emisije kao kod vas, što je Zoran Kesić, jedino kod nas postoji Prime Time. Da. To uopće nije toliko popularna emisija. Fali toga. U Hrvatskoj nema neke, osim evo njih i tih news bara, da. Ja ne znam neku sad, čak ni na netu da ima neko ko se bavi time. Uopšte da je dobro, loše, ovako, onako, ne ulazim uopšte. Da. Nisam vidio da je to postoji, sad možda gre. Da, znači, fali i tebi tih satiričnih emisija biti. Pa fali, mislim da se daje malo šansa nekim klincima, nekim mlađim snagama koje su, tako, ili je to već generacijski jaz, pa ja ne znam. Ali fali neki, mi 40 godina nemamo nadrealiste neke nove. Da. Što je poražavajuće. Da, nažalost. Da, kad si spomenuo nadrealiste, da, to sam htio pitati, vi ste postigli ono što su možda oni postigli prije za vrijeme tada kad su se oni emitirali, da se skupljaju ljudi kao počinje državni posao i vidim komentare da već sad svugdje pišu, pošto vas nema, radi ove situacije, kaće. Ušli ste nekako u život ljudima. Jel te zaustavljaju ljudi ovako? Jazz Dragane. Jel ima ovih krajišnika? Šta ja znam, popularnost, ali dalje smo mi, ja to stalno govorim, mi smo i dalje, mi nikad nismo bili na tim nacionalnim frekvencijama, nikad nismo bili, i dalje smo mi u odnosu na te neke televizije sa nacionalnim frekvencijama, na kojima stvarno nismo bili s državnim poslom, bili smo kratko s tom velikom Srbijom, a mi smo i dalje mali underground, koliko to zvučalo ovako nestvarno, ali tako je. I meni je to drago malo. I mislim da danas je u stvari više stvari dolazi nekog tog novijeg, zdravijeg humora, došlo s interneta u posljednje vreme, više nego što su ga proizvele medijske kuće i neke, ne znam, produkcije. Ali mislim da je rezultat toga što se neki scenaristima ne daje dovoljno šanse da se razmašu. Pa onda, znaš, ovde to nije nešto pretjerano ni plaćen posao, a treba bi da bude glavni. Jedan od glavnih. Da. Vi ste prvo emitirali se na RTV, to je Radio Televizija Vojvodine, tako? Yeah. I poslije ste prešli u novu kancelariju na Start TV. Superstar se zove. To je kablovski kanal Telekoma Srbije. Zašto? Nekako smo vas navikli svi na RTV u staroj kancelariji. Pa ne, dobili smo bolju ponudu jednostavno. I to je to, nemam filozofije. Da, znači, super. Ja bih volio da napravim cijelu priču od toga, ali ne mogu. Nemoj. Što sam ti htio pitati, da. Recimo, ako poslije noćne smjene došla je Velika Srbija. Jest. Ne mislimo sad. Nećemo uvrijediti ovdje. Da, Velika Srbija je bila, pošto smo prelazili na B92 tada. Kanal, to je bilo prije 10 godina. I B92 je za vreme Miloševića bio opozicioni radio i bio je onako jedan, kako bi rekao, svetionik otpora Miloševiću. Jedan od tih tački koje su, pogotovo u tim poznim 90-ima. I onda poslije se napravili televiziji, nama je bilo zanimljivo, oni su bili, kako bi rekao, uvek se kritikovala ideja Velike Srbije, kod njih nisi to mogao da čuješ. Da.
Pa je nama bilo u stvari zanimljivo da na programu B92 piše negde kad neko čita da vidi Velika Srbija i da se iznenađuje. To je bio jedan motiv, drugi motiv u stvari da se, kako bih rekao, kroz neku lupu vide naše mane karakterne i tako. I isto smo se bavili skečom, isti je bio koncept kao Noćna smena, samo što je, samo smo promenili ime. Samo se promijenili malo ime. Reci mi, jel imate koji uzor po kome radite, da ste to negdje vidjeli pa dobili ideju? Konkretno nema. Mislim, ali smo sva četvorica koji pišemo, jel? Da. Odrastali u slične, kako bih rekao, pod sličnim uticajima komičara, humora. To su, kao i većina svojih prostora, domaći nadrealisti, pa sto. Ja. Ali zabode tu neki Čkalja, zabode neki tako, jel? Onda Mućke, koji su, ja mislim da su Mućke i danas najsmešnija TV serija, program koji je ikad proizveden. I znaš, imamo Pythonovci, ja volim taj američki Saturday Night Live, dosta je uticaja, sad kad vratim film, onda vidi, ali sve smo tu negde, naši sličan ukus u tom humoru i sličan, nijedan od nas ne voli neki taj elitizam, visoko intelektualni humor, mislim, jednostavno nismo i onda se to dobro poklopilo kao neki miks sličnosti, ali svako od nas je različit, pa to doprinosi svaki put kad neko napiše skeč, ostala trojica ga nečim dopune i obogate. Tako da je to dobra kombinacija kod nas. Ne znam kako samostalno. Znači, nema niko koji iskače da je neki više piše, manje piše. Pa to ide u talasima. Valovima. Nekome pada više. Hoćeš da stavljamo prim? Ja razmišljam tamo o tome. Mogu ja da govorim mi valovi. Nije, šalim se, ja, znaju. Znaš, i onda ti nekoga uhvati inspiracija pa napiše puno ove nedelje, ovog tjedna, neko sljedeće i tako. Prije nego što pređe na državni posao, pošto je to sad, svi te najviše znaju po tome, a samo vjerni fanovi će znati i ove ostale, ali postoji tu i taj pravi fudbal, dobro sad imate na Meridijanu isto također, to je fudbalski kutak. Tako je, da. Taj koncept. Da. Samo nema Čire tu još, ali bit će i on. Izbacili ste ga. Ovaj put ne treba. Ne, šalim se. Pozdravljamo Dejana. Reci mi, taj pravi fudbal, Ilija Dukić, tako, čuveni, mislim, tvoj Ilija Dukić, je li on, evo, možda gledatelje, i ne znam, je li on stvara? Da nije, mislim, Dimitre, ja i Dejan izmislili smo tog Iliju Dukića kao legendu jugoslovenskog fudbala, nogometa, koji je trebao da bude kao neki duh tog vremena i simbol tog nekadašnjeg fudbala veliko kako se igrao. Po malim mestima, svako selo je imalo stadion. Borac i Smilčića, na primjer. Nisam ni znao da se tako zvao do sada. Da, ne sam ja skoro gledao te klubove. Vidio da je to. Ali se posle ispostavilo da igra recimo u Bačkoj Palanci ovde u nekom klubu ima neki mator Ilija Dukić koji je kao njima legenda. Pa su oni rekli da su mi maznuli kao njega kao od njih. Ali nije, nama je cilj da napravimo stvari jedan dokumentarac o Iliji Dukiću. Pravi onako izmišljeni dokumentarac. Da pričamo sa svim koji ga se sećaju. Pa ćemo vidjeti, ako to bude vremena, to ćemo uraditi. Da. Gde se on sad nalazi, pošto niko ne zna to više. Dukić, prezime, ja moram reći da je to isto iz ovih krajeva. Jeste. Prepostavljam se ti kumao o tome. To su već gore Bukovica i to. Što su ovi moji iz Ravne Kotara govorili da su oni ipak gospoda, a Bukovica nisu. Bukovačani su, da. To ćemo raspraviti poslije, imam ja nekih iz Bukovice. Reci mi ovako, postavili su poslije Srbiju u svemiru,
pa su postojali, recimo kod Ivana Ivanovića je bio isto također Marinko Magla, ministar. Jeste, to je sve saradnja s Ivanom. To je sve, Izmislili smo segmente koji da budu kod njega u emisiji. Pa pitat ću te za kako se zove, Marinka Maglo, ministra Marinka Maglo, biti on se pojavljuje u Noćna smjena ili Velika Srbija? Već u Noćnoj smjeni se pojavljivao. Da, on se tada već prije pojavljivao, ali nekako su ga gledatelji kroz Ivana Ivanovića upoznali malo bolje. Je li to u biti takav koncept ministra kao što je Đorđe, to jest Dimitrije, je li on danas postoji kao stvaran lik? On je Frankenstein stvarnih likova u zadnjih 20-ak i više, možda sad već i više godina političke scene, ja bih rekao Balkana. To je taj prototip. Nije mnogo obrazovan, ali voli pare, nema stida, mislim, nagledali smo se takvih i nažalost gledamo ih još dosta, tako da to je naše viđenje političkih scena. Da, kako je biti brat Marinka Magle? Pa dobro, to je najbolje, nema odgovornosti, a ima plodova. Pa ja ću pitati, se zoveš Branko u tome? Ja mislim da, vi zaboravio Treba je mene ispraviti, ali sebe na kraju. Branko Borota, je li Branko Borota? Branko Borota je u pravom fudbalu. A ne, dobro. A ovamo je Magla, Marinko i... zaboravio se. Mislim da je isto Branko, ja mislim. Ja sam samo htio pitati, je li Branko, ja mislim da se zove Branko, neka dole pišu u komentarima ako nije Branko. Je li naučio što su Franci? Teško, nije mu važno, onda mu je važno bi naučio. Reci mi, pošto nekad i Đorđe u državnom poslu imitira Dođoše, Ličane, bila je scena sa ličkom kapom, Jesse junačina moja i tako to, pošto on to jako dobro radi i moramo se priznati, ima li on nekih korijena odavde ili je baš dobar? Dime je poreklo Bosanac, mislim, to njegov što. Ali dolazi u Dalmaciju i on, evo sad, kada ovo čuje, njegov deda je imao kuću, ja mislim posle kad se penzionisao pa je kupio kuću u Muškovcima. Muškovcima? Znaš gdje su Muškovci? Znam gdje su Muškovci. Ja znam, neće dosta njih znati, ja znam. I onda je Dime provodio isto raspuste, tako da on dosta dobro poznaje taj kraj. Aha. Znači, ovo nije trebalo reći po tvojoj reakciji ili... Nije. Što da? Saznaćemo. Dalmaciju zna dobro. Pa vidi se po njegovom govoru. Da. Ovako, reci mi, koji je najgori od vas trojice po smijehu, po greškama sa snimanja? Što imate cenzurisano. Dejan, on se najlakše zasmeje. Dejan? Da, i to u posljednje vreme, pre nije toliko, ali u posljednje vreme je on kolovođa smeha. A Dime i ja smo tu negde, ali... Da, primijetio sam. Kako koji put isto. Da. Jednom ovo, jednom ono, i to su ta unutrašnja stanja koje izbijaju na snimanju. Ja sam primijetio da kod Dimitrija voli tvoje te šale koje su iz ovih krajeva i da se ne može se zdržati tome. Pa zato što se tu, kako bi rekao, bolje razumemo, tu mu je bliskije, slični su mentaliteti i imali smo slične u kući, pa onda, kako bi rekao, više interno nego... Da. Da, vidim da dosta gledaju vaše ovo cenzurisano, jel tako se zove na vašoj stranici, web sajtu državnog posla. Nekako smo navikli da se Đorđe uvijek smije. Eto, sad si otkrio da ipak nije on glavni taj. Da. U posljednje vreme je Dejan. A ovo ranije, znaš, to je, ne znam. Svemir Zeka. To, jeste prošli to ikako? Šta? Svemir Zeku.
A, jesmo. To je Mlađa voli te. Mlađa voli te, fantastične. Da, i te dve rečima i tako. Jeste vi surađivali nešto sa prvim servisom? Mi smo započeli taj, kako bi rekao, prvi servis sa tim nekim tu, stvari, to je bio auto časopis i emisija. Da. A principijalni autori je Mlađa i Dimitrije su počeli, a onda smo mi tu kao pojavili se i kao gosti, malo kao scenaristi i tako. I to će možda biti uskoro, će se vratiti, tako da. Jeli? Eto. Pa da, to je neka ideja, pa ćemo vidjeti šta će biti. Pa super, da. Ali pa jesmo, da, tu smo. Mislim, Mlađa je tu glavni, što se toga tiče. Državni posao je nastao, negdje sam pročitao, tvojom krivicom. Je li to istina ili? Ne znam. Stavi se iz konteksta. Izvučeno iz konteksta, ali? Da. Mislim, je bio ko neko kad jesi ti ili ne znam, jesi sva trojica došli i rekli, slušaj, ajmo napraviti kancelariju, ajmo nas troje. Ideja sama državnog posla je palo na pamet našem režiseru Piletu. Mm-hmm. Da to budu 3 lika koji ništa ne rade. A mi smo sada nešto, nas su zvali kad smo to sa tim B92 završili na Radio Televizije Vojvodine da budemo scenaristi za neku. To je trebalo da bude kao razgovor nekog noćnog portira sa zlatnom ribicom, pa on čita novine od juče. Jer on je portir u magazinu štamparije, pa mu vraćaju remitendu, što se zove. A to nama nešto nije leglo u tom pisanju. I onda je Piletu palo na pamet. Imaju neka 3 lika su bila stvarno u Radio Televiziji Vojvodine u kancelariji koji nisu radili ništa. I to nam je bilo neka kao, kako rekao, baza. Onda smo mi uzeli pa raspisali sve te likove, karaktere, koji će biti šta. I tako je to krenulo. Eto. Malo po malo. Vole državni posao i dalje, svi plaču za njim. Da. To je zajedničko svim narodima sa ovog prostora. Pa je. Čak i Slovencima, ja mislim. Čak i Slovencima. Rekao mi je Dejan, Čiro ga vi zovete, tako? Da. Nije Blažević, ali je... Nije. Sreli se, sliko se, ja mislim, s njim u Zagrebu. Jeli? Negdje ste bili nastupali u Vukovaru, ako se ja ne varam. U Borovu. U Borovu? Da. Krivo mi je rekao, Dejane, čućeš kad dođeš u Zadar. Znači u Borovu ste bili i kako te je bio osjećaj nastupate to? Pa dobro, super. Mislim, mi smo to nešto preko tog našeg konzulata tamo. Mm-hmm. Kao neka kulturna, ne znam, kulturna razmjena, nije razmjena, ne znam kako se zove. Pa dobro, super, lepo. Bila puna sala, bilo ladno do duše, ali neki stari bioskop je to. Aha. Ali super je bilo, dobra atmosfera i sve. Nismo probali ne znam koliko su u Hrvatskoj uopšte mi gledamo. Znam kako sam bio u Rijeci prošle godine, da sam slikao par puta, ali koliko je to uopšte i prisutno i... Pa znaš kako ćeš provjeriti, ne znam ko vam vodi YouTube kanal, ali odeš u publika i lijepo ti piše podržavamo i onda dođete u Hrvatsku. Da, ne, znam to, ona ima taj analytics, pa da, neki broj, ali ne znam, trebalo bi probati, pa vidjeti kako bi to pa nešto, ja ću ti iskreno reći, u Rijeci bi to sigurno prošlo. 100%. A po Dalmaciji bi prošlo, samo treba dobro napraviti reklamu i bit će super. Ja ću biti u prvim redovima. Ako dođe sljedeće godine. Reci mi, pošto ja sam saznao isto također od Dejana, da u prvotnom planu nisi trebao biti ovo što jesi sada, taj Dragan Torbica. Nego je to trebao biti Đorđe. Dimitri treba biti neki kao stari udbaš, ali to krajišnik, ja kao neki Lala, što ne znam kako bi bilo, ali a Dejan je trebalo biti isto tako neki mladi lik, jel? Da. Pa ali ne znam da smo možda smo jednu i snimili čak.
s tim, ali nisam siguran više. Ne mogu da se setim. Da. Ali smo onda napravili tu rokadu, šahovskim rječnikom rečeno. I tako je krenulo i eto, do dan danas radimo. Da, ja iskreno ne mogu te zamisliti sad nikako kao Lalu, nema šanse. I ja. Niti. Jel bude ovih, pa ima 100% tamo kod Novog Sada, ima ovih dođoša odavde. Ima puno. Da, jel bude ono Jazz Dragane? To bude, naravno. I onda počnu pričati svoju verziju priče, jel? Pa to je, ima ljudi koji uopšte ne kontaju da si ti nestvaran lik. Priča s tobom kao da si... Jednom sam sedeo s nekim deda neki, pa me ispitivo odakle su torbice. Pa sam ja odgovarao, pa koju slavu slavim, pa ne znam šta, pa... Da li mi je nešto profesor torbica u rodu? Ja. Kako se zvao general, Bože, što ga spominješ u seriji? Iz Vrgin mosta. Spominjem ih dosta. Kako se zvao? Branko Mamula. Jel Branko? To je Admiral Branko. Admiral, prosti. Ali što je, torbice postoje stvarno. To je i onda mogu razumjeti te starije ljude koji ne kontaju baš da si ti nestvaran lik. Upoznali smo neke momke, tu su iz Pazove ovde. Mm-hmm. Oni su Milan i Miloš, a Ćala im je Dragan, torbice se prezivaju. Mm-hmm. Nemaju samo Milicu, ali blizu su. Da niste ukrali njihovu situaciju skoro. Da. To svi pomisle, ali eto. Da. Reci mi kad dođeš negdje, ne znam, tako neku državnu službu, instituciju, po pravničkom riječniku, da li bude Dragane, samo ti, ajde, kao ispred mene. Bude. Kako bude ne. toga. Mi smo kolege. Vole nas ljudi u državnim firmama. Jeli? A je vas vole političari? Pa, znaš kako, kod njih je zanimljivo, bar ovo što ja neke znam, svako vidi ono što želi da vidi. Da. Je li bilo ikad problema? Šta kažeš? Je li ikad bilo problema nekih, radi U nekih? principu nije, ne mogu se sjetiti da je bilo. Znam da ste spominjali i Šešelja i tako, Jasmo, da. Vade Konceva. Pa nismo, ja mislim da kod nas i to što je igrana serija, pa onda nije, znaš, i mi smo sve to nekako uvijek upakovano. I nama je, i kad se bavimo tim aktualnostima, moj bio cilj da te pojavne, ta djela tih ljudi, da se to izvrgamo ruglu ako treba, koja jesu zato, ona koja nisu. A mnogi od njih ne zaslužuju da budu uopšte, kako bi rekao, u našim životima, ali eto, tako je kako je. U jednoj od vaših zadnjih epizoda, ako se ne varam, pojavio se legendarni Boysi. Jeste. Kako je došlo do te saradnje? Evo, sad sam ja počeo baš. Da. To se nama svima stvari je dječački san, to je ono... Da. A Boysi je, pošto on dolaze već jednom kod Ivana Ivanovića, i da li su onda oni skontali koliko oni stvari imaju popularnost na ovim prostorima, i sad su oni snimali neki dokumentarac o njemu u Engleskoj su krenuli da ga snimaju i došli su ovde da bi snimili jedan deo isto tog dokumentarca. A Dimitrije, pošto je veliki fan engleskog fudbala i kluba Wimbledona, dobar je, preko nekog njegovog drugara on se prijateljio sa ljudima iz engleske ambasade. Aha. I oni su znali da je on fan i onda su nas pozvali da dođemo kada je Boysi dolazi u ambasadu. Mm-hmm. I tu smo ga upecali i pitali, on je čovjek pristao. Stvarno je, mislim, super. To je... Ne moramo ništa više, što kažeš. To je kraj svega. Da, to je mogao biti kraj serije za vas. Da, svi smo se iznenadili kad se pojavio Boysi, nismo mogli vjerovati. S nama je svima to... Genijalan lik. Da. Kako je raditi sa takvom velikim zvijezdama? Mislim. Mislim, on je ultra profesionalan čovjek. I duhovit i sve stvarno ima i duha i zanimljivo ga on 70 nešto godina ima, ali je odlično. I bolje da smo mi to uradili, namjerno nismo htjeli nešto da širimo, jel? Mm-hmm.
Ali odličan, odličan. Evo, drugi put Rade Šerbedžija, možda se pojavi. Ja imam, već smo jednom zvali, pa nije mogao da dođe, sad ćemo ga zvati opet. Zovite ga, tu je na Brijunima, ne rade ništa, objavljuje samo muziku. Da, vidio sam, samo preko Zooma da se javi ili Skype-a. Da. Doćemo do njega, nekako. Reci mi ovako, scena naša kod nas, što se tiče filmova, serija, koliko to pratiš uopće? Periodično. Kod nas se snima baš jako puno serija sad. Da, kao... Bilo tako dugo. Valja kod nas je i rat tih kablovskih i konkurencija i onda je vidim da i napolju je to trend, pa se to uvek preliva i kod nas na neki način. Tako da sad izlazi dosta serija. Mislim, nisam pogledao, malo sam ih suštini, gledao sam Senke nad Balkanom, to mi je super, mislim, kako Bjelogrlić kad nešto radi, onda on, i može ti se ne svideti ovako po ukusu, ali on čovjek uradi to kako treba, pa kako god ti je. Da. I kad bi to bio neki standard produkcije, bilo bi super na ovim prostorima. Tako, ali nisam puno pogledao, nisam neki tu, kako bi rekao, poznavalac i para. Južni vetar možda, jesi to gledao? Nisi. Slabo sam to nešto, hoću da pogledam, nikako to Pogledaj, to ti je moja preporuka također. Senke na Balkanu, što si spomenuo, pročitao sam podatak negdje da na IMDb, kako mi to zovemo, da su 59. serija od 200 na listi. Da. Tako da, Ja sam i istoričar, ja čim vidim da je nešto u kostimu, odmah bi gledao, a što je isto. Pogledao malo, jedan deo jedne epizode, ali hoću da pogledam, mislim. Treba, ja mislim da to, i te mladi ljudi, ti mladi glumci koji su, treba im dati prostora da... Također, da, Kako bi rekao, mi nismo glumci, mi smatramo sebe komičarima samo i ne guramo se u te neke, niti, nama je ovo da se smejemo i to što uradimo da bude smešno nama prvenstveno, a onda... Da, onda svima ostalima. Se potrefi dobro je. A potrefilo se? Sve te, a volio bi stvarno da se snimi neka dobra humoristička serija kod nas, koja bi bila zapamćena, eto, za neke nove generacije. Pa, baš u Srbiji u biti, ima više nekako tih serija, kao što su Senke nad Balkanom, Južni vetar, čak se film Južni vetar prikazivao kod nas u kinima, nekako ste napredniji po tom pitanju. Mi smo baš... Ima, stvarno kažem ti, dosta se snima i taj neki državni službenik sada, Ubice moga oca. Ubice, da. Sad ta serija Tajkun, išla je ta Besa, sad su još snimali, dosta. Reci mi, koja je tvoja želja da dovedeš, koji je tvoj gost želja da ga dovedeš u državni posao? Pa, dobro. Viš, to je zanimljivo pitanje. Pa volio bi to, spomenuti, Rade Šerbedži bi mi bio, Da. Ličanin. Pa jest, Mira Karanović, ne znam. Aha. Ona mi je, bila nam je, svima želja bila Seka Sablić kad je bila, to nam je da. Bio stvarno tako čast i to. Možda Petar Božović, ako ima ljudi koji da. I stvarno... Kolja. Top. Šta kažeš? Kolja. Kolja, da, s njim smo pričali. Ja sad, tako da ćemo ga možda i dovesti. Da. Da, imate dosta glumaca, kao što je Bjelogrlić, Kojo, Nikola Kojo. Jest. Sad, dobro, imate i Đuričko, doduše, on je Đuričko je bio, tako? On je bio, da. Tako je, da. Kojo bi bilo top, da ja čak i razmišljam, imamo već i za njega ulog. Aha. Da, imali ste i Srđana. Srđan Timarov. Timarova, da. Ovo nam je, mi smo drugari dobri, tako da. Da, u taj malo nešto emisija, ljudi su ga dosta zavoljeli. On ne spada u segment gosti, nego to je, on je već inventar polako. Da, lagano počinje, da. A će biti još emisija s njim? Hoću, kako ne. Da, znači, možemo očekivati.
otkud ljubav prema SNL-u? To sam čuo da si veliki ljubitelj. Pa to je počelo još u tinejdžerskim danima, ono, kad smo imali, mislim da je to išlo kod nas na onim, kad smo imali one satelitske antene, čak da je išlo na MTV-u neko vreme, tako nego. Moguće, da. Ja sam toliko klinac, ono, gutao. Tad je bila postava Mike Myers i Dana Carvey, ne znam, ta neka ekipa, ono, Wayne's World i pre Austina Powersa i tih. Sad ne znam, sećam. I ja sam to baš zavoleo. Tada u principu pratim neprekidno od tada. I sad tu ima sezona koje su loše, ima, ali to je stup humora tamo. I dalje. Je, reci mi, pa evo nekako se bližimo lagano kraju, koji bi ti film nekome preporučio ili seriju? Da ti ovako zapeo za oko. Seriju, stranu Fargo, sve 3 sezone. A filmove sve od braće Coen, može slobodno. Wes Anderson isto. Scorsese, sve. Da, Scorsese, da. Tako ko nije nešto, ako ima da nije pogledao. Tarantino. I Tarantino, naravno. Isto može sve. Da. Dobro, reci mi, evo, pošto smo došli do samoga kraja, imaš neku poruku za kraj, eto. Šta da kažem, budite zdravi. I dobri. Pa ćemo nastaviti ove naše svakodnevne probleme, očigledno. Da. Eto, hvala ti puno što si bio gost, iako će se ovo emitirati vjerojatno u subotu, ali ja ti želim još jedan put sretan rođendan. Hvala. Ovaj put neće biti plakanja. Neće. Tako da, drago mi je stvarno što sam te ugostio i ispunio sam želju. Hvala na pozivu, zovite. Zovite ako nešto treba. Da, pozovite ili će on vas. Ostaćeš 2 minute samo na veze i ja ću pozdraviti sve gledatelji koji budu gledati i eto, to je to.